Amak pada nami paridahan na susuk perloban na tabo nialap botari nialap manugot tinaruhon botari amak pada nami buha marade hamu ama gabe majalah orang terus kamu memang suruh bulan nami disiala buhan nami marhiti tuan ni godang dipertikan amak pada nami nuaik pe asal lulu damang mata di bata ima amata di bata situ suara di bata ama di bata anak doh tadi purbadia alulu damang ma Maula di mapadami nuaik pe aluhoma tusalhut amata raja inata soribara situan natorop di patekianon aluro damang ma ama kwa denami nuaik pe alu-aluhoma tusalhut panggonggom narong di ngananon adi bohano dia karong na hurang lobi elek nami dua ka panggonggom narong di ngananon alul damang majo maulate pada nami marmula do gabe marmula do nauli dari pasahaknya matare bata tusalhut akan atinopana tarlumawi matuhami go parno punami putuan situ orang si pitu ama di patekianon baida mamagodang mula-mulai gabe bang gabe maulate pada nami gabe bang gabe siajur na mula-mula siajur mula ni topa nunggu di baida mang dihami godang mula-mula udu tidak mang matu godang sopa maulate pada nami jala lihat gabe jala lihat horas pasahaton yang matari bata tu hami go paring punami situ orang si pitu ama nuapi pada nami baida mga godang lihat-lihati
Amak pada nami, Gabi mang gabi. maulate mamang nungari rada mga nakaninga dia kapita nami. Nuay kay pada nami di siya lang sikop. Di dot no tetua, tinahumay tiyo di bahid tu pamatan. Bada mang matong di hami gedong tiyo baru matuha sa hatan. Gabi mang gabi. Laos dihambur nami di palur sama kursi tan nakaning ano di palur. Ipasa tayo ma tu protokol nami di nalaho majo horong hula-hulat ta.